thir tu le ngai thatu te kartop inrin ni chibai le vekule soita ngin kartop kan lo thleng vele tareng maya kartlona kan news da min ngai hlut sak tu te inchunga lom thu ka soitak meu anni kan news da te hi movie recap kan tiang chi ani ve lem lova nitin athar kan da boxi awangin kan da anga piang te min lo ngai hlut sak thina alui hi chu alui mai thina atuka athar ron omle zel thin awang hian kan da ang chin te hi chu min ngai hlut sak zel turin kan dil tak meu cheu anni chuti rual chuan social media platform danga kan news da tip trend khat la chuaka lo post ang chi te hati to lo sham ila khatiang anga atlip kan lak chu social media platform danga kan lo vo post khan ka channel hian atur zui le ta thina chuwang chon ti to lo sham ila alomom ve wang chuti rolling ka channel min ngai hlut sak tu te inchunga lom thu ka soi tak meu ane kan ngai thak chak lam atangin bul tran don ta ila niza nama football manga ram le ram innel na te nei chun zom ani ya nizana inkhela hian world cup qualifier lama england team in ne na hlutak an changa an khingpui albania chu seni fain an ne world cup qualifier group k inkhel ma sabera hian england team hian Thomas Tuchel noya qualifier an game ma saber an khela an khingpui albania lam hian an ngam lo hle inkhel pumpui thira po england an chung nong khop maya inkhel chung zong hian goal shot tum som pani an neya albania lam hian target a shot tum khatma inkhel chung zong hian an nei lova ball position le in pass di kong apo england team hi an chung nong filler naka albania lam hian an ngam lo hle tinani ber mai chu inkhel bul an hantrana england team hian game an thunun ne khop maya golero kan mulok lo england team hian an nor zaka minute som ni na england team in an goal ma shoi an khunga Jude Bellingham siam sang a train arsenal defender mais Lewis Kelly chon ma an shoi na goal aron khunga Lewis Kelly hian ti hian record thar siam in england team tana debut match sa goal khung theino pangber ania tundin mona Lewis Kelly hi kumsom pariat le niza somsari paruka upa chau alania england team tana debut match sa goal khung theino pangber record asiam zuita anni first half a goal dang alu bel lova second half a po goal kan mubel mai lo england team eroin athazok anni zia anlan tir zela huntop ma 7 minute somsari pasari na Declan Rice a siam sak a train hurricane chuan england team tana an goal ni na aron khunga tihian hurricane hian england team tana goal zapali a khung tlin na anichi tihian england team tan hurricane hian goal somsari a khung tlin na anichi bok hemi nuwa ero goal dang alubel zui talafa england team hian Lewis Kelly le hurricane a goal khung mangin Sydney fine an khingpui an mikhwal albania hi an neya point thum hlo chuakin group table tharbera po khel khata point thum nen achung bera anom ngala albania lam ero among bera anom thong inkhel danga group G lama Poland point thum nen bul an trana an khingpui an mikhol Lithuania chu sikhat fain an ne he inkhel hen Poland hian goal shot tum somni pali an neya Lithuania lam hian goal shot tum riat chau nei thongin ball position le in pass di konga po Poland lam an chung nong zoka achak phu zok an chak ram kan ti thayo me he in khela hen atir train Poland hian game an thunun zoka apoi mo golero an khung thei big lo anin ne tok ngei don ni te poin alang manna ma sen nor ta reng na chu Poland tan minute somriat pakhat na Barcelona forward Robert Lewandowski chon ma an shroina goal aron khunga goal dang lubel zui talwin Poland lam hian Robert Lewandowski goal khat khung mangin point thum an hlo chuak tiang group G a Poland hi khel khata point thum nen pahni na anin suan chawa an noya Lithuania omin point an la hlo chuak lo thong World Cup qualifier CONMEBOL lama tukin zinga in khel mo nam taka Argentina lam point Lionel Messi tel lawin point thum an hlo chuaka an khingpui mol nei tu Uruguay chu sikhat fain an ne he in khela hen mol nei tu Uruguay hian goal shot tum ruk an neya mikhwal team Argentina hian goal shot tum som pani nei thungin in khel pumpui thlira ball possession le in pass di konga ero Uruguay an thazoka point lo chua konga Argentina lam awa nei zoka an tang ta thong
he in khela hian minute somruk pariat na Argentina tan Thiago Almada chun ma an hruaina goal aron khunga hei bak goal dang alu bel zui talo minute somko panga na ero Argentina player Nicolas Gonzalez chu red card mang no chu ania Uruguay tan man tangkai theina hun aum to lem lova sikhat fain Argentina hian ne na an chang zui bok tian Argentina lam hi khel som pathuma point som ni pariat nen achung bera anom chun zom zela Uruguay lam ero point som ni nen palina anom zui ve zel bok World Cup qualifier CAF lama po tukina in khel modam taka Mohamed Salah teram Egypt lam point hum an lot chuaka an khingpui Ethiopia chu sini fain an ne group A match pangana in khel modam taka hian Egypt lam hian in khel chung zong hian game an thunun zoka point hum lot chu phu zok po an ni nge he in khela hian first half a goal lut patni te hi kan hmuwa minute somthum pakhat na Egypt team tan hian an thiam puipa Mohamed Salah chuan Fathia siam sak atangin ma an hruaina goal aron khunga goal lu no rei lutuk lo minute som li na Ahmed Sayed chun an goal ni na aron khung le he goal alu theinan hian Mohamed Salah chun a tho hlok le hle maya goal khat assist anei ti na ni chu second half a ero Egypt lam hian nor zui le vioma se goal dang alu bel zui talawa Egypt lam hian Mohamed Salah che that zana hian point hum an lo chuak tiang group A hian table tharbera Egypt lam hi khelnga point som pathum nen achung bera anom chun zom zela Ethiopia lam ero khelnga point hum nen pangana anom zui zel thung soita ngai club football in el big chu tungkara aum don lova ramle ram inel na te nei chun zom zel don ani thung zanin trying football ma inel na te hi nei chun zom ani le don boka FIFA World Cup qualifier UEFA lama in khel tur ngai ven hlo zinga zanin dar som le chan vea Moldova muala Erling Haaland teram Norway chu an leng lu don na zanlai peldar khat le minute som panga Wales le Kazakhstan te anin machon bokang hengbak hi chu han soi tur lian tham aum lem lova pathian ni zan lama ero innel na nei chun zom le nual ani don na UEFA Nations League lama pathian ni zan dar som ne chan ve Scotland le Greece te anin machon don na relegation playoff second leg a Belgium le Ukraine te anin machon don bok first leg khelzo taka Ukraine hian goal thum goal khatin hne na anlo changto anni hengbak an UEFA Nations League quarter final second leg lama nakduk zan lai pel dar khat le minute som panga hian France le Croatia te anin machon don na first leg khelzo taka Croatia lam hian Sydney fain hne na anlo changto anni hengbaka anni baka hian Germany le Italy te anin machon don boka first leg a Germany lam hian khwal mola goal khatin hne na anlo changto bok hei mai baka Portugal le Denmark te anin machon don boka first leg khelzo taka Denmark lam hian an mola Portugal hi sikhat fain anlo hne to bok anni ngai ven hlo tur danga po Spain le Netherlands te anin machon don boka team patni te first leg khelzo taka khan goal ni ve in pein anlo in hne tok to boka second leg in khel tur hi a hmunom hle turangai anni in khel result le fixer lam kal san taila football Thu Leng lama lut chho vele donang o France midfielder Arsenal tante polo in lan to tuna la zio team tana in lan mek Mateo Gondozi point ni jang khan thu thar aron nei vele ta Gondozi chon mitam takin Kylian Mbappe te Lamine Yamal te Mohamed Salah te an soivul chu ka Ballon d'Or dong thei turin an ni tang hian tuima ber chu thlan an niang ti te point an lo soi to amai ro chu an soi mai zinga che tha chu Osman Dembele ka nampui pa hi ani ya Dembele hi tuna ka soite ai khan a che thada izokin tun din muna chun ka shebok UEFA Champions League no moite han choi ta se chu mai ba ka League 1 no moite a choi phei chuan tuna an soivul chuk lo hi alang sarberin arinom ta thunga tun din muna Osman Dembele hi UEFA Champions League ka Paris Saint-Germain an che that theina na mi tangkai tak ani ya chuwang chun ani po hi Ballon d'Or dong thei tura soirik zinga atel tura ni tin Mateo Gondozi chuan asoi France football lam point ni jang khan thu thar an ron nei vele ta France football lam chon ni za
France football lam chon Ballon d'Or Real Madrid team anin lan du lo chungchanga an ngai dan ron puang chuakin France football lam chuan Real Madrid club president Florentino Perez chu kumliam ta Ballon d'Or an sem chu anin lan lo chu in soi fia tura an du thu an soya hemi chungchanga Real Madrid anin lan lo chan hi fia taka anin soi fia lo ani chuan an ni lam point engemaw chu ti ve an tum thu an soi ta khau mai hetiang ani ta ka chon Real Madrid team hi kumliam ta Ballon d'Or ceremony anin lan lo chungchanga anin soi fia ngei angai arinom ta khop maya France football lam hian Real Madrid team hi an hoisan ani chuan an player te tan Ballon d'Or don theina kong ain hong zim deuh tura ngai te po ani ya chu wang chon Real Madrid hi in pha hnuaya France football laka anin soi thiam ngei angai arinom ta hle football pandit na thok mek Liverpool team ta na lo in lan to Jamie Carragher point to thar aron nei vele ta ani hi chon thu hi anei ve reng maya mi pui ngai ven te po a hlo ve viau bok ni zan lama khan Jamie Carragher chon Premier League history ya forward tha ati te aron soi vele ta khau maya Jamie Carragher chon English Premier League lo khel to zinga forward tha top 10 te chu somna hian Gareth Bale kada dona ani kha player thatak chu anni amai ro chu somna kada chan chu Premier League ka athat tak line a khel tam tok lo ani ti hin asoi pakuna hen Dennis Bergkamp chu ada pariat na Chelsea team ta na lo in lan to thin Real Madrid tan te poro pui taka lo in lan to Eden Hazard chu da yin Newcastle United le Blackburn Rovers ta na lo in lan to Alan Shearer chu pasarina ada boka parukna Manchester United player poimo lo ni to thin Wayne Rooney chu da yin pangana Chelsea team hloting taka lo khel pui to tu Didier Drogba chu ada palina Manchester United player hlui Eric Cantona chu da yin pathumna Manchester United forward hlui Cristiano Ronaldo chu ada boka patnina tuna Liverpool team tana inland mek Mohamed Salah chu da yin achung bera Arsenal team striker hlui Thierry Henry chu ada ve bok Jamie Carragher forward tha ati som atarlan te hi kan pompui ve hlomemle Premier League history forward tha inti som te po comment section lama khan lo thai langta ula video kan ti chu thar le bera chumi in ron comment ang chi te po chu tarlan kan tum don ne England team Albania laka hne na chan pui tu Thomas Tuchel point to thar aron nei vele ta Tuchel chon England team a mudan ron soin Tuchel chuan England team hi thein sang tak nei an ni ti kapom thlapa World Cup te European Championship no moite choi thei turin an thatok anni amai ro chu kumliam ta European Championship te kha en let ta ila kalau mu ve thina TV lam atang te point kalau clear thin anni England team hian nuam ti takin football an khelin ka mulawa lau thon na ril ruwa mang anna neisa in khel hi anang thin na tlom tura in ngai tlat na ril ru an nei ni in ka shebok ka mudan dik tak chu an confidence an hlo ngal ni berin ka hria ti in Thomas Tuchel chuan asoya hei hi ke chuan ka ti bo na England team hi World Cup no moite European Championship no moite choi thei turin an tha ti ka hria a chumi ti thei tur chon thei top ka chuang tin Tuchel chuan asoi Manchester United forward Rasmus Højlund point du tu anei sho chau ta khop maya tu hnaya che chelo tak Rasmus Højlund hi TBR football lamin atarlan danin Juventus RB Leipzig le Bayer Leverkusen te point senglu andu thu anron soi vele ta Napoli lam point senglu andu thu anlo sei to Højlund hian United team acho san thoi rin na alien ta hle hetiang kara hin United lam hian antar malam thuam chak antum na konga Liverpool chu makhalin Anton Semenyo chu senglu antum tur thu tarlan aniya Liverpool team point a senglu anno du to Semenyo mana hian paumilian somthum pathum point panga vel chu the chu antum nia tarlan anni English News 10 antarlan dana Semenyo hi tundin huna ahlut na hi paumilian somni patni vel ni turangai aniya United mai baka Chelsea le Tottenham Hotspur lampoint senglu tumin tran anlo la towa Liverpool lampoint an hel ve mek bok kan sei zo chia Liverpool lampo han thu thar an nei vele ta court of side lamin atarlan dana Xavi Simon chu senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat mai Xavi Simon hian tun hnai maya khan
RB Leipzig chu chuasanin club lian zawk zom achak thu a soi khau maya hemi wanghen club nen po anin muthiam lo ni tarlan ani to bok nipui transfer kongka lo in hong tura achua arin oma Liverpool hian an senglu thei mai rin na alien chho tran ta hle chuti rolin Xavi Simona hlutna hi pau million somruk pasari ven ni tura ngai ani thung nipui transfer kongka aloin hon vele Liverpool team lam chuan Mamardas Village chu Valencia tangin an senglu to do na tundin huna tlap pani ten in rem na an nei fel vek to wa nipui transfer kongka ain hon rolin Liverpool team azom don anni Mamardas Village chuan Liverpool team a hian number 1 spot chan ngai ka tum don na chumi ti thei tur chan season kalme ka po Valencia team tan ka thei na zong ka se nga Liverpool team mitlung ngai turin thei top ka chhuwa mek zel anni Liverpool team ka zom vele ka ti tur chu first choice goalkeeper ni tum hi ani ya chumi ti thei tur chang ka thei na zong ka seng don ti hi ka soi du ani tin Mamardas Village chuan a soi football pandit na thok mek Marco ti thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le Denmark laka Portugal an tlom hnu Marco ti chuan thu thar ron nei hin Ronaldo chu Portugal boina nibera a hriat thu a soi Marco ti chuan Roberto Martinez mai baka pandit thren khatte hian Ronaldo la that thu le ramtana in ngana tlak alani thu an soi thina ma se hei hi thu dik tok lo anni Denmark nen anin khel tum khan hun rei tak khel tur ani lem lawa hun top lama team fui phur turin ron lut se atok chau toin ka hria striker thatak dak heram hian akola Ronaldo aum chung chon heng te hian hun tha an nei don lawa Portugal po an thatang takin an khel chuak thein karing lo bok Ronaldo hi an ram boina bernin kai chuan ka hria a hun tam taka he team hi lo chan him to ma se tundin huna chan Ronaldo hian in pha hnuaya midang aken ve a hun to ni tin Marco ti chuan a soi Harry Kane point thu thar arun nei vele ta English striker Harry Kane chuan Ballon d'Or adon theile theilo rin a Ballon d'Or adon thei arin le rin lo an zona changin Harry Kane chon za zela zain hei hi ka soi duwa Ballon d'Or dong thei tur hian din mun thataka ka ti hi tuna ka pom dan thlap anni inrin tok na lian tak ka neya chuti rolin inrin tok lo na then khat la thei chu kumdanga te po han clear le ta ula goal tam tak ka khunga Tottenham Hotspur ta na ka khel lai po hin goal khung tam lama min tluk lo kha an tam thin hle amai ro chu Ballon d'Or ranking aron chuaka asang pola ka ngai chuang lo anni chu min voniam ve deuh tu ani ya ma se tuna chon Bayern Munich tan ka khel me ka UEFA Champions League te Bundesliga no moite ka choi ani chuan he choi moina dong thei tur hen ka din mun a thain ka ring tin Harry Kane chuan a soi Galatasaray lampoi ni zan lama khan an striker Victor Osimhen chu nipui transfer kongka ain hon vele club lian zok azom anrin thu an sei vele ta khau maya Galatasaray club ho tu chuan tundin hmuna Victor Osimhen hian club lian kan hanti zinga tangin som tu anei nual la mingtar lang lo ma ila tundin hmuna Napoli striker kan kol mek hi Europa club lian tak mai panga te chuan an du thu hi an puang towa ma sen club ming chu ka soidon lo anni Osimhen hian season thar lama Europa club thatak azom don ti hi ka chiang ma season kalme ka kan team tan po thil ro pui tak min ti saka achunga hen kan lom hle ni ti in asai zui bok Arsenal team ina sengnu tuma an hel na sat mai Martin Zubimendi po Gunners lam hian an chan lo arinom chho tran ta khop maya ni zanama khan gol lamin an tarlan dana Zubimendi hi Spanish La Liga champion lai Real Madrid chon sengnu an du thu le Arsenal team chu makhal an tum thu an soi ta khau maya season thar Real Sociedad chuasana club thar zom turanga thom leng mek Zubimendi hi Real Madrid lama kan hmu theina chance atsang chho tran ta le Zubimendi hi tundin hmuna a hlutna hi pau million somriat vel ni turangai ania Liverpool Arsenal mai baka Real Madrid ten anin chu chhodon a ang hle team tok lamin atarlan danin Liverpool lam point antler hnung lam thom chak an tum na konga Inter Milan team tana inlan mek Stefan De Vrij chu senglu an tum tur thu ni jang khan tarlan ani vele tatlat maya team tok lamin atarlan danin
Ernest chon Virgil van Dijk mun ruak lo khat tu turatan Stefan De Vrij hi adu bernia tarlan ani Holland defender hi tundin huna Inter Milan tana mi tangkai tak ania season kalmeka Inter Milan ina season kalmeka Italian Serie A club Inter Milan in ma an roi theinan po mi tangkai tak ani bok hemi wanghen Ernest lotamit atlung hle ni hin alanga Liverpool lama kan hmu thut mai te po arinom chho tran ta English Premier League club Arsenal team ne na soizom hlo le an seng lut mai turanga soileng mek San Diego Castro chuan Arsenal team chu a hnol ta ni hin alanga Italian news ten antarlan dana San Diego Castro hian media ten anzo na changin tundin hmuna club zom ka chak ber chu Inter Milan team an ni ya Bologna ka chho san chon Inter Milan hi kapan karing tin asoi khau maya Arsenal team ming alamrik tak lawa chuan Inter Milan point sengnu andu mai hi Arsenal a nilavin Italian club Inter a hian alu mai rin na alien chho tran ta khop mai Santiago Castro hin season kalmek amang chelo khop maya hemi wanghin Inter Milan nen soizom anni ma pohin Arsenal team nen hin soizom anlo ni towa Mase Castro hian Inter Milan pan achak thu asoi ta thung Liverpool lam point an striker base sei phak lo mai Darwin Nunes chu shal an poiti lo thu an soi ta ni hin alanga Football Insider lamin atarlan dana nipui transfer kongka loin hong tura Liverpool lam hian an striker no mana hian pau million za an phut don ni hin alanga ama du tu Saudi Pro League lam chuan pau million za hi the chu an poiti lo thu an lo sei to box sia Liverpool chu sanin Saudi Pro League lam apan mai arinom City team ina senglu an tum thu an lo sei to Florian Wirtz point ni zang khan thu thar aron nei vele ta El National News namin atarlan dana Florian Wirtz English Premier League club Manchester City chu zom atum lova German Bundesliga club lian Bayern Munich chu athlang jok don ni yin tarlan ani bok Bayer Leverkusen tana inlan mek Wirtz hian City team chu anchet hatok lo ni yin angai ni tarlan ani ya hemi wanghen Bayern Munich chu adu ta jok a ang hle Barcelona team ina senglu tuma an hel ve mek Trent Alexander-Arnold point to thar anei vele ta Liverpool in contract thar zia puituma atran an lak mek Arnold hian Barcelona team chu zom atum mi lova Barcelona team zom mai chon Liverpool a chho san ro chuan Real Madrid team athan tur thu asoi ni hin tarlan ani bok Arnold hi a chuak ta thut ani poin Real Madrid lama kan hmu arinom ta hle Football pandit na thokmek Arsenal team tana loin lan to thin William Gallas a thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le William Gallas sun tun na ya khan media ten an kom na French footballer player piang to zinga greatest of all time ni thai turen Kylian Mbappe hian hun tha aneya Zinedine Zidane kan soi thin te hi greatest of all time tin tu na chun an soi thin na ma se an ni ho le pel hian Mbappe hian French player zinga god ni thei turin hun tha anei anni kathil soi hi engtika ma chun ala thlendik ngei karinga Zinedine Zidane chunga hian Mbappe hi kanla da thei mai in karing ti hin William Gallas chun asoi khau mai Gallas a soyang hian Zinedine Zidane a hin Mbappe hi ala ron that chho thei kan ring hlomem le Arsenal lampoint thulo mom lo hria turni zang khan an nei tatlat maya Italian training an nei na an defender poimo Ricardo Calafiori chon hliam anei thu le training na atang po a chuatak thu puan ani ya Arsenal team tan hei hi thil poi tak ani ngei arinom Ricardo Calafiori hi season kalmeka Arsenal team tana mi tangkai tak kha ani ya defender ni chunga tar malam pui theile gol khung thei tak mai kha ani bok hemi wangen atliam hi Arsenal team tan apoi turangai ani ya khup liam anei ne tarlan ani bok achin chang hi tu na ngai chan mek ani ya ahliam a serious don lo ti po chiang taka puan ala ni lem lova Arsenal ta ne ro thil lomom ani lawang ti ro a chiang hle English Premier League club Chelsea team ta na hlotling taka loin lan to John Terry an Chelsea team om to zinga player tha som pakhat atarlan te hi inda vele donang o John Terry chuan Chelsea team tana loin lan to zinga tha ti som pakhat te chu goalkeeper Peter Cech chu aron da
Peter Chekhian Chelsea team tan tumzali somkwa pali a khel man ani defender a Spanish defender Aspilicueta chu ada ani hi chu bon kan titlangin arin oma Chelsea team tan po tumzanga pariat la in lan thei kha ani bok heng ba kan Marcel Desailly chu ada boka Desailly hi Chelsea tan tumzani somni pahni alawin lan to bok heng ba ka center back ka Thiago Silva chu ada boka Brazil defender hi Chelsea tana tumza somnga panga inlan to kha ania left back a Ashley Cole chu dahin ani hian Chelsea tan tumza thum somthum pasari a khel man ve bok ani midfielder a hian player pathum aronda midfielder a ada zinga ses Fabregas saming arilian khop maya Chelsea tan tumza somko pariat a inlan manna Frank Lampard chu alangsar zinga ombokin ani phei hi chu ro pui kan titlangin arinom Chelsea tan tum zaruk somli pariat lai inlan thei kha ani nge tlarla ya dingzinga pakhat le chu makalele ani ya makalele hi Chelsea tan tum zani som basari a inlan man ani forward a hian Eden Hazard chu aronda Hazard hi tum zathum somnga pahni a inlan mana Hazard a thazia chu kan thretlangin arin oma John Terry point tha ti thu ha hi pin alo sei to ani kha forward dang le chu Zola ania Zola hi chu kan thretlang omme kum upalam phei chon a that je kan thretlangin arinom ani hi Chelsea tan tum zathum song pahni a inlan man ani center forward a chunin tunge ni center forward a chun tu dang ni lovin Didier Drogba ania Drogba ro puije chu kan thretlang theu omme chaksi a si kan tiang deuh chi kha ania Chelsea tan tum zathum somriat pakhat a inlan manna ani hi chu center forward a na chuan Premier League ka tluk zo anom lo te po kan ti thei hial omme John Terry Chelsea player om to zinga somphat atarlan te kan pomzong ani ve hlomem le ole khati chin hatun tumata ni le tamai se clear tu te channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka sai tak meu ani like share le subscribe lang han tan min han lak pui le ula kar thar lama thungai nom tak tenen kanin mule theu don ne